السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا هنا فرخه، هي حوالي كيلو 100 جرام، متنضفه طبعا. آه، اهي انا كنت نقعها طبعا في دقيق وليمون والمحلول بتاعنا اللي بننقع فيه. تعالوا بقى نعملها مع بعض كده ان شاء الله. هصفيها بس من الميه بتاعتها كده ونشتغل فيها على طول. معايا هنا بس بصلايه حجمها وسط. هاجي عليها كده بمعلقه صغيره ملح بالشكل ده، وبرده رشه كمون كده صغيره، معلقه كده صغيره برده فلفل اسمر، او معلقه ونص حسب ما انت ايه، حسب ما انت شايفه كده وحابه. وعندي برده حوالي معلقتين زيت كده بس. همرطها بقى كده علشان ايه احطها جوه الفرخه. الفرخه هنا عندي اهي، هاجي هنا في قلبها كده واحط فيها المرته بتاعتي كده بالشكل ده، وهي زي ما هي كده. لسه انا هسلقها دي، يعني لسه مديهاش سلقه. انا كده قفلتها بسلكتين من هنا كده اهو، وبعد كده ربطت رجليها كده بفتله. وبعد كده هعمل ايه في خطوه كده هعملها، هاجي من الجنبين من هنا كده هديها نغزه كده فيهم بالشكل ده، الناحيه التانية كده برضو كده، وبعدين هروح بيها بقى على النار. هنا بقى انا كنت حاطه ميه في الحله علشان تسخن او تغلى لحد ما انا اخلص. حطيت فيها كده حتتين ليمون، دي ميه اللي هي هسلق فيها الفرخه، وورقتين لورهم، ومعايا كمان فصين كده حبهان. دلوقتي بقى هنزل بالفرخه اهو بتاعتي، بسم الله كده. هديها بقى اسيبها تتسلق شويه، وبعد كده نطلع. هعمل معاها النهارده خضار بسله. البسله دي كان عندي في الفريزر، ومع الجزر بتاعي اهي. هسلقهم بقى كده واحط عليهم ميه عشان احطهم على النار كده بقى، تسيبهم يتسلقوا. والفرخه كمان بتتسلق اهي في الناحيه التانيه. انا اسفه جدا على الاصوات اللي بره يا جماعه. معايا هنا دلوقتي انا سلقت الفرخه خلاص، والحله دي طبعا غسلتها، حطيت فيها حوالي 4 معالق زيت زي ما انت عاوزه يعني. هنبدا بقى بالمنكهات بتاعتنا. هحط كده فصين مستكه، فصين حبهان، وبرده ورقتين لورا كده. تمام، هستنى بس شويه لحد ما احس ان الزيت سخن جامد. هبدا دلوقتي بقى انزل بالفرخه بتاعتي، بسم الله زي ما انا كده شوحتها كويس. هسيبها بس مع نفسها كده شويه، نديها بشويه فلفل اسمر، كده البطاطين دي وهغطي عليها شويه. هسيبها بقى تقلب كده مع الشوربه بتاعتها وتخلص هوريها لكم. معايا بقى هنا الحله اللي هعمل فيها البسله، حطيت فيها حوالي معلقتين زيت كده، وهنزل فيها ببصله متقطعه صغير، كده. هستنى بقى عليها لما تصفر شويه. البصله هنا كده بدات تدبل اهي، هنزل فيها كده حوالي نص معلقه ثوم. الثوم ده مهروس، عليه ملح وشطه. هنبدا نقلبهم مع بعض، بيدي البسله نكهه حلوه قوي، بيبقى طعمها حلو بالشكل ده. هسيبهم برده شويه تانيين. هي كده بقت تمام. هنزل فيها بالبطاطسايه دي كده، دي بطاطسايه واحده انا مقطعاها مكعبات. هسيبها كده بس تاخد لها تشويحه كده مع البصله والثومه قبل ما انزل بالطماطم.
كده بقى هنزل بالطماطم. دول حوالي 6 اقراص طماطم حمراء، انا عصرتها طبعا وفصلتها. بسم الله. هستنى عليها شويه كده، وبعد كده هحط لها حوالي معلقتين صلصه ولا حاجه، علشان بس يدعموا الصلصه كده ويخلوها حمرا وحلوه، بس ما تقلب شويه. وانا بحط البهارات دلوقتي هراعي ان انا حطيت حته تومه وكان فيها شطه وملح، فانا هنزل بس بحوالي ربع معلقه ملح كده صغيره. ومعايا برضو هنا حوالي نص معلقه فلفل اسمر صغيره. في ناس ما بتحطش فلفل اسمر، بس انا بحب الفلفل الاسمر في جميع اكلاتي، فانا بعتمده دايما يعني. ودي ربع معلقه كمون كده. عندي هنا بقى هاخد معلقه صلصه كده حلوه كده. بسم الله. اهي كمان واحده، بس كده كفايه. وعندي برضو هنا حته ليا. الليا دي انا كنت مسيحاها مطلعه منها زي سمنه كده، والحتت بتاعتها كده بحطها في الطماطم لما اكون بعمل باميه او بسله او لوبيا، اي حاجه خضراء، اي حاجه بطماطم يعني عامه، بتديها طعم حلو قوي الليا دي. فايه كده نديها تقليبه بس كده خلاص. واول ما تقلب باذن الله واحس ان البطاطس بقت نص سوا، هنزل فيها بالبسله على طول. كده بقت تمام. هنزل بقى بالبسله. بسم الله. هسيبها بقى مع نفسها كده لحد ما تستوي خالص، وبكده اكون ولعت على البسله وولعت على الفراخ، وما عادش ناقص غير الرز. هخلصه باذن الله بقى واوريكم الاكل بعد ما يخلص. وبكده يكون اكلنا خلص. انا كده غرفت هنا طبعا عملنا رز. دي البسله بتاعتنا اهي بعد ما خلصت، ودي الشوربه، ودي الفرخه بتاعتنا بعد ما خلاص طلعت من الفرن. عملت فيها ايه بقى؟ جبت من الصلصه بتاعت البسله دي وحطيت عليها كده، دهنتها بالفرشه ونزلتها تحت الشوايه وطلعتها. بس كده بقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم في اخر الفيديو كل سنه وانتم طيبين. يا رب ينعاد عليكم الايام بخير. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. يلا سلام.